Zirai te puitu manli current affairs a kalo lom le atu tuna chuan August thachunga thil thleng langsar zualte zir hona kanlo nei le nga India ram chunga mi bi kanlo enma sanga point number 1 a chuanin Amrit Bhikshya Andolan app ti kanneya ha app hi Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma ina Department of Forest and Environment nen changkopin an launch ania Amrit Bhikshya Andolan ti hingpuin web portal le mobile application an siamani Assam rama hianin thingkung phun in ti hmu kha an kalpui meka chumi ni wang chuanin he app emo web portal a hian tu po in register to phot chuan thingkung an phuna chu an thingkung phun thalak chu a hming nen le an phun na hmun nen an upload chuan geotag photographs kan ti ang chi kha a hmun le a hming an upload chuanin an bank account na chengza an thun sak ton ani chumi pelama chu thingkung chu kum thum me mo a item adamani chuanin chengza ni an pek bel le don bokani adot lia chuanin ayush visa ti ania visa chu kan sha chho angin ramdang tlo na na kan document poimo pakhat ania work visa te student visa te khangta ang sang sang kha om thina chungta ang chuanin Ministry of Home Affairs India ram chung malak na in ayush visa ti chu an siam chhuakani ayush visa chu eni kan ti chuanin athil tumber chu medical tourism promote ania India ram chunga kan enkol dan kan traditional medicine yoga kan ti ten naturopathy ayurveda mga kanin ti dam na angte hang tyang kharam danga changa ron mang velu emo a chatna ron tem du an omani chuanin ayush visa hangin India ram kha anron tlo theidon ani adotlia chuanin Rajmargetra app ti ania he app hi National Highway Authority of India NHAI malak na ania engi atumber kan ti chuanin National Highway mangchin emo lo mang to an omani chuanin engtin nge ai cha in National Highway an kalpui thayang emo thuron emo siam chat ngai te an chia an va shil do ni chuanin he app mang hianin NHAI kha an va shil theidon ani tuna hianin Hindi le Englishin an operate mek ani adotlia chuanin Maya operating system continue operating system chu computer ina ahman chin kha ania tuna hianin cyber attack te tam emema khamini wang khanin central sarkar khanin indigenously built developed operating system India ram chu neya operating system kan siam chu man ni se ti thuron kha aron siama tuna hianin Defense Ministry in an hang meka government department dangste poina mang chunjam chozel turin ma an lamek ani adotlia chuanin Rajuri Chikri Woodcraft le Mush Budji Rice in GI Tech andung ti ania geographical indication GI Tech kan hi a omja chu India ram chung emo mun shang shanga or mun danga apon ni se he thil an siam chwa emo an thil thar chwa hi a om ve lo ti nani chumi ni wang chuanin geographical indication tak hi an puchin ani chu chu tuna hianin Jammu and Kashmir ram chungami ania Rajuri Chikri Woodcraft an ti le Mush Budji Rice chuanin GI tak hi an hu ani kan sha thiam zuana a thlak lo anila he hi ani Kalaya Samkhu ile Forklem hi and Woodcraft chu niya Rajuri Chikri Woodcraft an ti chu niya achunga mi hi Mush Budji Rice ti chu ani Jammu and Kashmir ram chungami ni in tunhaya GI Tech mu langsar sinzualde ani adotlia chuan India overhauls criminal laws ti nia criminal law shang shang India ram chunga hian kan lo nei towa British hun lai atang towa kan man chungzam zel kan chom zel te kha an nia a chen te chu kan shat lar Indian Penal Code IPC 1862 Bharatiya Nyaya Samhita dia thak ni se ti ania tuna han anna thak lawa amai ro chu thak tumin bill hi parliament ta anron swan lu tani tin Criminal Procedure Act 1898 po hi Bharatiya Nagarik Suraksha Bill tia thak ni se antiboka atop na chon Indian Evidence Act 1872 chu Bharatiya Sakshya Bill tia thak ni bokani tumani bokani he hi ahming mai ni lo achunga enge na until defined ang chi te po kha a chen kha ron thak te man tum boka ma se he hi la pa fani cha lawa parliament a ron swan lu chau alani ni adotlia chuan abua awas yochna ti ania hemi hi
PMJAY kan ti Pradhan Mantri Awas Yojana scheme hnuai mi ang tho housing for all khami kalphung nen khan ain anga Jharkhand Chief Minister ina a launch ania Jharkhand Chief Minister hi Hermant Soren ania ami chuanin abua Awas Yojana hi atia kum hi chhungin tuna tanga kum hi chhungin mi mammo zwal ta tana housing initiative in saksak kha an thil tum chu ani dot lia chuanin khovel ram sha shanga thil thlengte kanlo en le anga Global Summit on Traditional Medicine ti ania achina Ayush visa te kan soi to ang khanin traditional medicine hi tun haya I khanin anga isap a hlo thar ema a chan chu enge thiamna te alo sanga na shang te alo swak zel boka ta khanin entin traditional medicine hi kan man chang kai the zo kang mishing in entin a benefit kan hu the zo zel ang ti kha zir ho na le zir chan na an ma an na se ema chumi ani bang chuan World Health Organization le Ministry of Ayush Indian Government chuani Global Summit on Traditional Medicine hi anun launch ani ta chuanin khovel hun shang shanga changin expert te practitioners how te ron kal khomin science le Indian traditional medicine hi kan in thumjom thleng ti je chana kha an nei ron ani dotlia chon Indonesia's golden visa program ti ania Indonesia hi kansha tangin developing country tun haya ron chang thar lian tak ania an golden visa program hi an tum dan ver chuanin foreign investment attract an tum na ani tupo an rama khanin foreign investment an ron nei ani chuanin also takin immigration policy kha an kalpui thedon ani an rama khani investment iwasiamani phot chuanin resident ni na also tak i mu thedon ti na ani chu enge kan ti chuanin residency by investment an tiang chi kha ani investment ba siam to phot ani chuanin an ram mi le sa ni na kha also takin ikal tlang pui thedon ani adot lia chuanin general knowledge tan shim Cambodia chuanin prime minister thar an neya ahming chu hun manet ani chu chang ang bokin Thailand rampo in prime minister thar nein ahming chu Sretha Thavisin ti ania ani hi businessman ni in mi house tak ani bokani adot lia chuanin BRICS expansion ania BRICS hi kan sha tangin rampanga in horkho mania ahming Brazil Russia India China le South Africa ti ania tuna hianin country paruk dang lakbel le laklu tuma chungte chu Iran United Arab Emirates Saudi Arabia Argentina Egypt le Ethiopia te anni economy hon chung mi lo en le ila utgam unclaimed deposits gateway to access information ti ania he Reserve Bank of India ina anron introduce ania until tumber chu bank account chito emo bank account access kan nei to lo entunan in ATM card te anabo ani emo in password te in no thei ni to in bank account lu nge na in sha to lo ang chia poisa lo om si yang te khan chang a poisa kha walak chwa le thei na tur ni chu tang ani lo mo bank account shang in lo honga bank shang a khata khanin poisa ilo deposit to ma se ilo sha to si lo wang kha mun khata tangin chu tang bank account shang i poisa lo om to te chu I claim le the ni chu mi ani lo vek chuan chu poisa chu I claim du lo ani pun I bank account ho chi to te kha I reactivate le the ni he u kam pang hian adot lia chuanin India has moved up to 11th position hemi hi 11th position kan move up na chu top markets of direct sellers kan ituna entrepreneurs te kan ron India ra ma kan ron chang thar emema chu khobel pum puya tu na hanin direct seller rank a som pakhat na kan ni megani environment huang chunga mi kan lo en le anga IWC's first extinction alert the extinction alert hi a really na thak chin emema a chan chu I an extinct to chonin ti bak nge na kha om to lo chin ani chumi ni wang chuanin thil poi tak ani boka tin kan shat tur ta na poi mo ani bokani International Whaling Commission IWC chuanin extinction alert anon puanga eng species ta nge kan ti chuanin bequita porpoise ani hi sanga chikhat ania am omna hun chu Gulf of California le Sea of Cortez Mexico lampang Pacific Ocean lama ang tamani tuna hianin an zawain som chel che an om to tia puan ani an extinction hi engati nge aron hiwar kan ti chuanin a than bera an soi chu bycatch ni bycatch kan ti chuanin an mani kha vaman kha an tum lawa amai ro chu sakna dang an man tum na khanin an lo man tel ve china khami wang an extinction
rate hun sang zual kha ni thlak a hanin a oma heng ho hi bequita porpoise kan ti chu ni sangha chi khat an ni adot lia chuanin Antarctica strawberry feather star ti ania he species mu chwa thar ania ahninga kan huang hen Antarctica rama changa an mu chwa ania sangha chi khat ania he scientist na tun haya an ren mu chwa thar ania ama hi strawberry ang tia arong hi purplish to dark reddish color lampang i rong kaya ni tia he kana ya han athla kalo ni chunga lemin alien ang ti ten internet chuanin aron lara heng hi ani Antarctic strawberry feather star ti species thar an hu chwa ani dot lia chuanin Menoid Harrison 4D ti ania hei po hi rule chi khat perua an hu chwa thar le bokani ahninga hianin Menoid Harrison 4D ti ania Harrison Ford him choya an phua ani Harrison Ford hi kan shet la ramin Indiana Jones sa changtu pa khania ahming choin he rule hi ahning an phua a sei zong chu 16 inches ni in an soya tin ama hi non harmful snake kan tiang chi rule hi om ani lawani he hi ani Menoid Harrison 4D ti adot lia chuanin hurricane ti ania Hurricane Hillary hi Southern California aron tle lai mek khanin earthquake kha aron om tel boka hei hi thil thlengzan zan ani lawa hurricane om laia earthquake lo tel boka chumi arwala aron thena wangchon ahninga khanin hurricane ti hming kha aron khwa ani science farm chunga mi kan lo en le anga Perucetus colossus ti ania he thil hi paleontologist ho mo man lai thil ru engen yang ancient times zir ho khanin aron mu chwa thar nia ru bang noi nia an rin dam chuanin 40 million years vela upa ni an shia chu chu engi apoi mona kan ti chuanin khovel lo khovela ransa lo to zong zonga heaviest animal ni na aron chang thei me thei ti ani anla proof cha lawa amai ro chu ei an hu to zong zonga chuanin la lian ber turin an ringa hei hi an ron soi chwa me kani ya ma se confirm na ala om lawani adot lia chuanin lunar codex program ti ania hemi lunar codex program he interesting ema achan tu pa chu Samuel Peralta ti ania he codex program hi until tum dana chuanin machine te kan human creativity mangin thla hianin storage ning thla hi han mangila ti khania enterning kan art te kan movie te kan music te kan tang chi kan craft work te kan tang zong zong ang kha thla hian han kap chawila thla hian han da ila kin zela khovel hi alo ral ta ani po in thla te mi an da lon ve nga khata han an lo mu chwa thena ti in he codex program hi an ran duan chwa ani adot lia chuan EG.5.1 emo Aries variant ti ania COVID-19 kan lo shat lar to ang kan lo shat lar to angin variant shang anga ani chu tu na hanin an hung bera tan hanin EG.5.1 emo Aries variant ti hi COVID-19 variant tharlamber ani ni adot lia chuanin demon particle ti ania he demon particle hi enge kan ti chuanin superconductor ani ni superconductor hi atlang pui thu chuanin low temperature temperature hi am tuka omngai chin ania ma se he demon particle big aron hu chwa hi room temperature leka om thei tura aron duan chwa ani i asiam tu te chu University of Illinois Urbana-Champaign te ani ni adot lia chuan namo 108 kan ti nia he hi lotus flower ania he lotus flower hi enge adang lam big na kan ti chuanin petals zale pariat ane ni chumi ni wangton a hminga po 108 ti hi an telania chuanin a develop tu te chu CSIR NBRI te ania a hming namo an ti hi aron phwa chana an sui chu heta an CSIR an ho tu pa khanin an hu chwa vela khanin om nama ti kha aron soi ni i vai tong an chant na ang khamo om nama ti kha aron soya khami ni wang khan nama ti kha an nama kha namo ti nan thla ka chu chu a hmin kha 108 a petals ne za ta khan an et bokan
tahan athala ko hi lotus variant tharani om nama ti nama 108 ti adot liya chuanin bharat ncap ti ania engeni bharat ncap kan ti chuanin hei po hi interesting emema new car assessment program ania car thar anron siam chha reng kha an accident tir don ani an crash tir dona chon kha car khan accident kha eng tiang cha in nge a dol ti kha an test don ta ni chu chu car in accident a dol nge crash a dol nge dol lo ti en na kha ani ta chu tiang ani chuanin nakin zela mi puitan car kan nei don huna khanin I he assessment mang khanin eng car nge lei cha nga eng car nge lei chalawang ti kan sha thi na na siam chwa ani adot lia chuanin apollo ti nia apollo hming hi alar thin em ema tuna chuanin humanoid robot hminga an phu ani he humanoid robot hi machine ta ne na thop ho tura robot an siam chwa ania actronic robotic startup austin hua ami ina anron siam chwa ania fit nga le inches we ta sang ania 72.6 kilogram arit ani boka tin kisi som hi panga we khata choi thei ani hei hi ani apollo chu machine ne na arwala thok ho tura an duan ani adot lia chuan chandrayaan-3 pragayan rover kan ti khania kan sha ta rangin chandrayaan-3 india ramin thla a nge nang hlothing takin chandrayaan-3 a land ta khata chandrayaan-3 chhunga ami rover hing chu pragayan rover kan ti khania hei hi apoi mona chan chu india ram nilawa chuanin ramdang pathum cha thla han an lo lona chungte chu us russia le china te ania india hi apalina kan ni chan cha ani al tuna kan thil enge nyang india ram mina kan achieve aro pile na em chan pakha chu we are the first country to land on the dark side of the moon ramdang chuanin an thleng ve lawa kan sha tangin thla hi khovel a hoi zong kha mun khat chau ani ta helam pang a hung zong kha chu khovel lama ron hoi ve ngai lawa chu dark side of the moon tia kan soi khania hemi hmun zir chiang tu khanin chandrayaan-3 hi an launch ania tin a hmu chwa chu presence of sulfur kha aron hu chwa kani thla sulfur omni ti kha aron hu chwa kha chu me pelama aluminium te calcium iron le thil dang tam tak po kha a detector bok ani sports farm chung mi tlem kan lo en bok anga aditi swami hi india rama masaber turin world title world archery championship world title aron la ani adot lia chuan niraj chopra in ama saber na tan athletics championship gold medal aron la bok ani niraj chopra hi kan sha tangin javelin thrower olympic ta po gold medal lo la to kha ani ni Red Bull Max Verstappen F Formula 1 racer chu Dutch Grand Prix kumthum a zonin pakhat na aron to he hi voikwa atakna an to bokani Fight World Cup chess game R Pragnananda in pahni na aron la he hi apoi mun chan chu anwa India mi pahni cha final an thlenga ama R Pragnananda hi apahni na ani ni khang chung kha kan zir thei chu chu ni masol na tur emo lo shed bel du emo ti bel ngai in ti te awmani chuanin comment lama hani in lo jak theya tin in lo